रसिदिले एन्ड गुड मर्निङ फ्रम जिरीबाट सबैजनालाई रसिदिले एन्ड गुड मर्निङ। यो चाहिँ अहिले ठ्याक्कै एसियाको सबभन्दा टप हाइएस्ट गुरुमूर्छेको स्तूपको 172 फिटको निर्माण ठ्याक्कै कम्प्लिट भइसकेको छ। अब कलर गर्न मात्रै बाँकी रहेछ। 우기 녹차사 뼈마기 저동마라 MCC기 모두니 뼈마주니 시소다 고도 하다 뭐 저기 지소다 저기 신경을 제시소서 그룹 뼈마스디 내가 그룹 뼈마스디 그다음에 경시 초 그다 yellow rosi ला हुन्छ त्यो आउँदैछ जिरी बज्रेता पनि ओके बाइ